ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Makuru mugezweho nanjye umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama muraho. Muraho neza mushakamba mwaramutse. Yego twaramutse neza, namwe nuko? Amahoro. Yego. Muri Kongo Bukavu bashaka kuyigira nayo isibaniro ryo amarira kuyigira umuborogo. Yego ntabwo urabona ibintu byageze aho birakaza n'umuturage waho nawe abaha amasaha. Nimba ko ntabwo byoroshye marapfa abantu baragira gutingira ngo barabinatabaza. Yego. Ntabwo rero naho hari n'ibibazo. Ubwicanyi ngira ngo leta irakabya, abasirikare ba leta barakabya, sinzi n'uburyo bavuga ngo barwanira abaturage babica bigeze hariya. Nabo ubwabo niba bicana ntabwo babayoboraga baramurashe. Barashubayobora urumva bababarira nde wundi. Kongo rwose ariyo rero harakora itegeko ry'ufite imbaraga. Kwiyongera kw'izifu kwaba gufitanye isano n'umujinya bafite kubera guhabwa amasaha 48 n'abaturage. Urumva abaturage bari abagaragaje ko batari hamwe na FARDC kubera ibintu bikora. Ubwo rero barayitura umujinya, FARDC n'abafatanije barabatura umujinya nk'uko babona batabashaka. Yego. Ni imijinya myinshi babatura. Hari umujinya wa leta ufite abafasha nk'uko ukwiriye kubafasha. Hakaba n'umujinya w'uko abaturage bagaragaje ko badashyigikiye FARDC. Ibyo bintu byombi rero biraza byagera ku ba FARDC. Yego. Bagasya batanzitse. Birumvikana, reka twinjire mu makuru yacu. Biriya byatangiye mbere. Urabona ba Mukwege, Dr. Mukwege bahunga. Yego. Hari ibyo babonaga. Ngira ngo Mukwege we yakuyemo ako karenge rugikubita. Yagakuyemo mbere kuko hari ibyo yabonaga. Abona bitazoroha aravuga ati reka mbe n'inyarukiye ngende, aragenda. Yego. Arahunga. Cyane ko nk'umuntu wari uri hafi ya umuntu wari uri mu bagurwa cyangwa mu bahanganye na Kisekedi. Yego. Yari ashobora no kwita yicirwa muri rihungabano ry'umutekano cyangwa muri aka kajagari. Nabyo. Nabyo nk'umuntu warwanyije Kisekedi yashoboraga kubivamo. Ariko yarabirebye abona uko bimeze aravuga ati reka mbe nkuyemo akanjye karenge aragenda. Yego. Rero abantu nk'aba kandi si we wenyine wagiye mu bushakamba. Twibutse hari inkuru twigeze gutangaza igihe mu cyumweru kimwe aho abaturage bari batse za resepase bakunda kwita sepejere hariya zigera mu 8 cyumweru kimwe. Yego. Urumva rero ko ari benshi babibonye babihunze n'utarahunze n'utarabonye uko agenda cyangwa se bitewe n'izindi mpamvu. Ariko ikigaragara hari ibimenyetso byagiye bigaragara binagaragaza ko hariya hashobora kuba ikintu gikomeye. Icyo gihe twavugaga n'abakire bahunze mu Rwanda bakira abakozi bo mu muryango w'abibumbye. Yego. Birumvikana bariya abantu bahunze, usibye n'ibyo n'imiryango n'ibihugu mpuzamahanga byasabye abantu babo kuva Bukavu. Bishoboke ko bari bafite amakuru y'ibyo FARDC iri gutegura izakorera mu mujyi wa Bukavu kandi ubu ngubu bikaba biri kubikora. Barabibonaga rwose. Twakwinjira ku ngingo zacu noneho. Dufite ingingo zigera muri 4. Ingingo ya mbere iragira iti M23 yateguje abaturage ba Bukavu. Yego. Ubutabazi mu gihe bakomeje kwicwa na FARDC. Ingingo ya kabiri Afurika y'Epfo na Chad
bahaye Tshisekedi ingabo zo kurwanya M23. Ya gatatu iti abarundi bakomeje gupfira mu ntambara bahanganyemo na M23 hafi ya Bukavu. Ingingo ya kane turagaruka ku Bubiligi bwananiwe guhishira urwango rufitiye u Rwanda. Izo nizo ngingo tuganiraho. Reka tudatinze twinjire muri nta kindi twakugira muri ya ngingo ya mbere M23 aho yateguje abaturage ba Bukavu bateguza ubutabazi mu gihe gito cya bugufi. Bimeze bite? Nibyo M23 yashyize hanze itangazo. Itangazo ngira ngo turifitiye kopi, turi buze kurirebaho tunarisome. Urabura ishaka ariko n'ubundi byinshi mu byo Lawrence Kanyuka umuvugizi yashyize muri iri tangazo yagize ati AFC M23 yumva amarira abaturage b'abasivile bo muri Bukavu, FARDC n'ingabo byifatanya bikomeje gukorera abasivile amarorerwa atavugwa arimo ubwicanyi no gusahura ku bwinshi. Ibi byaha bigomba guhagarara bwangu, bitabaye ibyo ntituzagira andi mahitamo keretse gutabara abanyekongo. Ni ubutumwa bufite icyo busobanuye bwana Sentama, ngira ngo buje bukurikira icyo twakita intabaza zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane zitambutswa n'abakoresha Twitter. Nabonye Steve Wembe arimo abivugaho cyane, ndetse n'abandi bakoresha Twitter ariko batari ku ruhande rwa FARDC. Abanyamakuru benshi rwose hano batinyutse baravuga. Bisobanuye ko hari icyo biri buze nubwo leta ibiceceka, ariko birakomeye ku rundi ruhande. Leta irabiceceka. Twasoma itangazo. Turisome tubwirwe ni itangazo rikubiye mu ngingo zigera kuri enye. Uko bisanzwe hari bya bindi by'umutwe bibanza hejuru, ariko noneho reka duhite twinjira mu bikubiye mu itangazo. Biragira biti l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a alerté l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'aggravation de la crise humanitaire en cours en République démocratique du Congo et la persistance d'une flambée de désinformation concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sobanuro AFC M23 riramenyesha abo mu gihugu n'abo ku rwego mpuzamahanga kuba umutekano ukomeza kwangirika n'imibereho y'abantu ikajya mu kaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi hagakomeza kubaho kuzamuka kwiyongera kw'amakuru ayobya. Amakuru ayobya ku bijyanye n'ibibera muri Repubulika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC rero ikamenyesha ibi bikurikira ni ibintu bine. Icya mbere, la FCM 23 a entendu les cris de détresse de la population civile de Bukavu, où les FARDC et leurs forces alliées continuent de commettre des atrocités innombrables sur des populations civiles, notamment la commission assassinat et des pillages. Ces crimes doivent cesser immédiatement. À défaut, nous n'aurons d'autre choix que d'intervenir pour protéger la population congolaise. Bisobanura AFCM 23
yumvise gutabaza n'akababaro k'abaturage b'abasivile bo muri Bukavu, aho FARDC n'ingabo bafatanyije bakomeje kubakorera iyicarubozo bitagira ingano. Harimo bafite ngo na komisiyo ngo y'ubwicanyi n'iyo gusaba. Ibi byaha rero bigomba guhagarara, guhita bihagarara. Bitabaye ibyo nta yandi mahitamo dufite uretse ayo gutabara no kurinda abaturage b'abakongomani. Iyo niyo ngingo ya mbere muri za ngingo enye z'ibyo AFCM 23 iri bimenyesha. Mu yandi magambo bivuze ngo gutabara bivuze ko ari ukwirukana FARDC n'abo bafatanya bakirukanwa muri uriya mujyi wa Bukavu Mushakamba. Ese ko aribo bari kwica abantu? Icya kabiri, contrairement à la campagne du régime de Kinshasa relayée par certains médias fanatiques, les déplacés internes retournent volontairement dans leur foyer désormais pacifiés en zone libérée. La FCM 23 soutient pleinement ce processus et l'encourage, mais ne contraint personne à rentrer tant que les assurances de sécurité ne sont pas réunies. La protection des civils demeure notre priorité absolue et nous veillons à ce que toutes les conditions nécessaires à un retour en toute sécurité soient établies avant d'y apporter un soutien significatif. Aha ngaha baravuga ko binyuranye n'ibintu byamamazwa n'ibinyamakuru bishyigikiye Kinshasa. Yego. Impunzi z'imbere mu gihugu, ni ukuvuga bamwe bari mu nkambi, basubira iwabo ku bushake mu ngo zabo, kuko hamaze kuboneka amahoro, kuko ziriya ngo zabo ziri ahabohowe. AFCM 23 ishyigikiye byuzuye ubu buryo bwo gusubira bw'impunzi gusubira iwabo, ikanabishyigikira rwose, irabishyigikiye. Yego. Ariko ntawe ihatira gusubira iwabo mu gihe atabona hari umutekano usesuye. Noneho ngo kurinda abasivili nicyo cy'ibanze. Yego. Kandi AFCM 23 irindira ko ibisabwa byose kugira ngo haboneke umutekano biba bihari, bigaragara ko byabonetse mbere y'uko abaturage bahunze iwabo basubira mu ngo zabo. Yego. Noneho ibyo ngibyo bisabwa byose iyo bihari nibyo ubona kubashyigikira bagasubira iwabo. Ingingo ya gatatu, la FCM 23 précise que les atrocités commises à la prison centrale de Munzenze ne sont nullement le fait libérateur. Les massacres, viols de femmes et les incendies de cellules ont eu lieu 2 jours avant la libération de Goma. Aha ngaha AFCM 23 iramenyesha ko ibyakorewe
ibyaha byakorewe cyangwa ubugome bwakorewe kuri gereza yitwa Munzenze ni Goma. yego. Ntabwo ari ibyo, siyo yabikoze cyane ko cyane ko ubu bwicanyi bwahabereye gufata ku ngufu abagore no gutwika ibyumba bimwe na bimwe byabaye iminsi ibiri mbere y'uko umujyi wa Goma ufatwa. Ubuza byakozwe mbere batera AFCM 23 itarahagera. Niba bimeze bityo rero ibi bisobanuye ko byakozwe n'uwari uhari icyo gihe. Yego. Niba yari itarahagera rero wari uhari arumvikana. None se ugira ngo niba ibyo Bukavu ntibagiye kuza bakabigereka kuri M23 kandi M23 naho itarahagera? Ubundi nibyo baba bagendereye. Reka dukomeze tujye ku ngingo iherukana iya kane. Yego. avuga ngo la MONUSCO est appelée à cesser toute propagation de fausses allégations qui déforment la vérité et induisent l'opinion publique en erreur. Ces fausses accusations ne font qu'attiser les tensions et détourner l'attention des véritables responsables des crimes. Hano ni nko kwiyama MONUSCO. MONUSCO ziko ifite igitangazamakuru y'ishaka. Kiriya cya Radio Kapi. Radio Kapi. Hano baravuga ko MONUSCO ihamagariwe kurekeraho kwamamaza cyangwa gukwirakwiza amakuru atariyo y'ibinyoma. Amakuru ahindura ukuri, amakuru anyuranye n'ukuri, atuma abaturage ayobya abaturage. Aya makuru y'ibinyoma nta kindi akora uretse kongera uruhagarara niko nabivuga. Uruhagarara no kubeshya abantu kugira ngo batabona abicanyi nyabo cyangwa se inkozi z'ibibi nyazo. Yabo nizo ngingo enye. Twakomeje kuba guheza inguni gakabyo cyane. Wenda tunagira icyo tuzivugaho. Yego. Twagira icyo tuzivugaho. Icyo twazivugaho ni iki mushakamba. Twabonye amatangazo nk'aya iteka asohoka hari ahantu ingabo za leta zibangamiye abaturage. Icyo twabonye rero kigenda gikurikiraho ni uko AFCM 23 aho hantu ikikora irahigaba ikajyayo ikajya gukiza abaturage, ikajya kubatabara nk'uko muri iyi nyandiko bivuze. Yego. Noneho iyo ihageze rero igikurikiraho n'iki ni uko ingabo za leta zihunga, ariko akenshi zisiga zinasahuye gushakamba. Zisiga zinasahuye. Twitege ko Bukavu nayo mu gihe gito ishobora gukoresha rya jambo bakunda gukoresha hariya rya rindi bita tombe. Nibyo ejo twabivuzeho. Twavuga tuti M23 ntabwo irakomeza kwihanganira ko abantu bakomeza kwicwa muri Burambene kari akageni, kuko ubwicanyi buri hariya burakabije. Bari kubukora bagamije gusahura kugira ngo abakire bagire ubwoba hatagira ubabuza, ariko nabwo no kugira ngo mu rwego rwo guhangana n'ababahaye amasaha 48 kubatera ubwoba. Ariko nanone impamvu nyamukuru ni cya kibi bagendana aricyo cyitwa FDLR. Yego. Hari umuvumo uyu uri kumwe na FDLR, umuvumo uhita ukokama ukagukurikirana. Ibyo rero biri gutuma bica abantu. Hari babikora bagamije impamvu zitandukanye, kugira abasahure birumvikana, kugira ngo batere ubwoba abaturage. Ikindi no kugira ngo babishaka uburyo babeshyera
babyitirira M23. M23 rero kuba yashyize hanze itangazo nuko bimaze gufata indi ntera kandi nayo yiteguye kugira icyo bikoraho kugira ngo abaturage batabarwe, kuko niba ivuga ko irwanira abaturage mbere ni kwa Bertrand Bisimwa, ntabwo yaba yaratabaye abaturage b'Igoma n'abo muri Kivu y'Amajyaruguru ngo areke gutabara ab'iwabo muri Bukavu. Ibyo rero bisobanuye ko isaha n'isaha cyangwa n'ubu ngubu AFC M23 bari gutegura ama operasiyo akomeye yo gushaka uburyo ki batabara uriya mujyi abaturage badakomeje kwicwa. N'indi mpamvu nkeka iri gutuma bica abantu bwana Sentama, wibuka ko M23 yakoze operasiyo mu mujyi wa Goma ibashyiraho igitutu, ibabuza umwanya, ibi mu mwanya cyangwa se ibashyiraho igitutu gikomeye ku buryo babuze umwanya wo kwica abaturage. Bashobora kuba bari kuvuga ngo reka twice abaturage hakiri kare M23 itaraza, kuko niza izaduhata umuriro twisange tubuze uburyo ki tujya gusahura no kwica abaturage. Ni muri ubwo buryo rero bari kubikora, ariko bakagira gutizwa umurindi n'ibitangazamakuru nka Monisco, nka Radio Kapi ikomeje guheza inguni idashaka kugaragaza ukuri, kuko ntabwo M23 yisabye kuyivugira, ariko ikiyisabye ni ukuvugisha ukuri kw'ibihari, kuko abantu bari gupfa n'abandi banyamakuru bari kubivuga, societe civile n'abandi bo muri Bukavu baravuga ko bari kwicwa n'abantu bitwaje intwaro bambaye imyambaro ya FARDC, bisobanuye ko naba FARDC. Ubwo rero hagomba kugira igikorwa, mu gihe leta nta gikoze FARDC iragira ikikora. Ejo bundi uriya mu guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yababwiye ko ngo abarundi baje, abasirikare baje bahagije n'ibikoresho, noneho kugira bahangane na M23 bayisubiza inyuma, ahubwo barimo kwica abaturage. Niba guverineri avuze ngo abasirikare bariyongereye, umubare abaturage bicwa bakiyongera, bisobanuye ko abaje n'abaje kwica abaturage, ntabwo ari abaje guhangana n'abasirikare bagenzi babo ba M23. Dukomeze Mishakamba. Ikindi twakwibazaho ni ukomeje ku basirikare, kuba guverineri Professeur yitwa Jean-Jacques Purusi yaremeje ko ingabo ziyongereye Mishakamba. Biriya iyo tubihuje n'amakuru ariho, ngira ngo hari inkuru mpaye none ahangaha. Ni nayo ngingo ya kabiri dufite. Turaza kubona uburyo tunayinjiramo neza. Kuba binjira, urabona hari mu minsi ishize habayeho ikintu ku buryo bisakuza cyane, byasakuje kuko byari byagiye mu itangazamakuru ku buryo budasanzwe, ariko noneho abarimo bongera ziriya ngabo bahisemo guceceka. Wabireba ugasanga ubu ngubu nibwo baracecetse, ahubwo barimo barakora bucece. Ingabo nibwo barimo bakora cyane kurenza ikindi gihe bakoze, kandi bagakora bucece itangazamakuru bitarimo Mushakamba. Twitege ko intambara iza kurushaho gukomera, cyangwa twitege ko birangira bite? Icyo navuga ni kimwe, cyangwa se inama iheruka guhuza EAC na SADC, tuvuge ko hari icyo yagabanyijeho, tuvuge ko rwari urumamo nta cyahindutse, bimeze bite? Ubundi iriya nama kuba Kisekedi atarayitabiriye, wenda ndayishimiye, aribo bagashoza ntambara, byonyine bari bagaragaje ko ibizafatirwamo bitabareba. Kuko uyu munsi abasirikare benshi bari muri Kongo bari guteza ibibazo hariya, ni abasirikare ba FARDC, ni abasirikare b'u Burundi. Kuba abaperezida b'ibyo bihugu rero baranze kujyayo, byari bisobanuye ko bo bagikomeye ku mugambi wabo wo kurwana paka. Ariko ntawaba yarajemo we yiyerurutsa kandi akomeje gufatanya nabo, ntiyabura, kuko uriya mugabo witwa Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ni indyarya. Ni indyarya cyane, avuga ibyo avuga si byo akora. Ikindi ejo wumvishe dutangaza ibijyanye n'uriya mu minisitiri, hari n'abandi ba minisitiri bavugaga ko wumvaga bagiye bavuga, wumva bashaka kugaragaza ko bagomba
kuza guhana M23. yego bariya rero icyo bagamije wenda abantu ntibabisobanukiwe. yego bariya ntabwo ari umujinya, si no kutamenya ibiri hariya, yego ahubwo ni propaganda. Ni ukuvuga ngo muri ya inteko ya mbere uribuka ko yateranye, bose nta n'umwe wigeze avuga ubwo bari batumije minisitiri w'ingabo ndetse n'umugabo w'ingabo, nta n'umwe wigeze avuganira leta. yego n'uwashaka kubikora baramucecekeshaga. ubu rero bahisemo ikipe irimo ikipe ya perezida Ramaphosa, nayo yahise irema itsinda ry'abantu bagomba kujya hariya bakavuga barwanya abarwanya kuba ingabo zabo ziri hariya. yego niwe uriya mu minisitiri wa siporo, hari n'undi nawe numvishe ntibuka neza. yego iriya rero ni propaganda yo kugira ngo bagume mu nzira yabo yo kuhangana, ariko yo gukomeza kwirira amafaranga ya perezida Tshisekedi no kwishakira uburyo ki babona ubushobozi ku birombe, nubwo bakomeje bakubitirwa hareba inzega. twitegeke rero intambara zaza koroha iraza gukomera, bakaba babikora bo byose baje gushukwa n'Ubudage n'Ububirigi nako. yego intambara rero nk'uko wari bivuze ntiri buze koroha, ariko nanone ntikomeye. yego kubera ko buri intambara yari ikomeye cyane, nubwo Bukavu ari umujyi munini. intambara yari ikomeye cyane ni intambara yabereye i Goma. yego kubera ko ibikoresho bikomeye byari byateguwe, ngira ngo nubwo bazana ibindi bikoresho bishya, ntabwo bazana ibikoresho biruta ibyari hari i Goma. ahubwo ndagira inama M23 gufata biriya bikoresho biri i Goma, biriya bikoresho biri i Goma ikabisana vuba, ikajya kubikoresha mu ntambara iri hariya hepfo. yego bazana ibifaru nayo ikabizana, bazana indege nayo ikaterura za zindi, kuko n'ubundi zirahari, kajugujugu na Sukhoi, ndetse n'ibibombe byazo birahari, byose barabifashe. yego bagomba kwitegura urugamba, bagashyira abapolisi benshi mu mujyi wa Goma, kuko naho umutekano uri gukomeza kujya uvangirwa n'abitwaje intwaro. abapolisi biteguye kurinda amanywa nijoro. yego ubundi bakongera imbaraga kuri axe ya Bukavu, kubera ko nk'uko muri iyi ngingo ubwo twanayinjiyemo ya kabiri, Uburundi bwazanye abasirikare benshi, yego bavanzemo nabo mu bihugu nka Tanzania na Afurika y'Epfo, aho amakuru ari kwemeza ko harimo n'ab'uruhu rwera, kandi murabizi ko muri Afurika y'Epfo haba abasirikare b'abazungu. yego ibyo rero bikaba bivuga ngo hagiye noneho kuba intambara iri mu bwiganze bwa Afurika y'Epfo yibwira ngo ije kwihorera. yego kandi amakuru dufite Afurika y'Epfo ku gisirikare cyo hasi nta kintu ifite, yewe n'icyo hejuru indege zayo wapi. ahubwo hari abantu bagiye guseba. yego Afurika y'Epfo igiye guseba, kandi buriya utagira ngo iri kuza muri iyi ntambara kubera indi mpamvu, usibye impamvu y'amafaranga, ariko harimo n'impamvu yo gushaka ngo kwihagararaho, ngo bagaragaze ko bakiri igisirikare gikomeye cyangwa bakomeye muri Afurika. ariko rwose bagiye gusebera hariya, kuko buriya bari bafite aho kurwanira muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko hariya muri Kivu y'Amajyepfo ni ukubakubita, bahunga gatoya bakagwa mu maboko ya Twirwaneho nayo ikabakubita, bakisanga rwose babaye nk'imbeba yaguye mu kamashu. kandi niko bigiye kugenda bwana Sentama. none ndumva washyiraho igitekerezo cyawe tukanareba ku buryo ziri kuzanwa hariya. ikindi kibazo ugize uti Kivu y'Amajyepfo hariya hagiye kuba imirwano ntizakomera, mu kandi kanya ukavuga uti FCM 23 nireba ukuntu yongera imbaraga kuri uriya murongo w'urugamba ugana Bukavu.
kandi si hariya honyine, tuzi ko no muri Kivu y'Amajyaruguru ahagana za Rubero naho hari undi murongo w'urugamba. Se twibagirwa umurongo w'urugamba wa Rubero, tuvuge ko nta mirwano izongera kuhabera, ahubwo imirwano igiye gukomereza muri Kivu y'Amajyepfo. Bimeze bite? Rubero baracyahuzagurika, ariko Kivu y'Amajyepfo biteguye kurwana. Yego, biteguye kurwana kubera kurwana kuri Bukavu nk'umujyi munini kandi w'ingenzi. Ikindi ni umujyi uhana imbibi n'u Rwanda. Nk'ibisanzwe intambara yazaba ariya kubera ko barimo FDLR nyinshi. Intego yabo ni ukurwana, byabakundira bagashaka uburyo barasa ku Rwanda, ari byo bita gutera u Rwanda. Niyo mpamvu bari gushyira imbaraga hepfo hariya kurusha gushyira imbaraga muri Rubero. Impamvu rero mvuze ijambo risa nkaho rijya nko kwivuguruza, si uko hariya hazaba intambara iruta yabaye i Goma, si uko hari imbaraga ziruta izari i Goma. Ariyo mpamvu mvuga n'urugamba rwa hariya ntiruzakomera cyane, kuko n'abantu ba hariya hepfo impamvu bari kwicwa ni uko ubwinshi bw'abaturage babo butifuza gufatanya na FARDC mu guhangana na M23, kuko abantu ba hariya ntabwo ari abahezanguni nk'abo muri Kivu y'Amajyaruguru bari bafite wazarendo nyinshi. Iyo mpamvu rero igatuma hari burwana ingabo ziturutse imahanga nyinshi, ariko nanone M23 ikaba idakwiye kuhasuzugura. Ariyo mpamvu igomba gutegura yaba izo modoka, yaba izo ndege n'ubundi buryo bwose bw'imirwanire, ikabutegura bukaba hafi kugira ngo ikubite umwanzi, imubabarize hariya, anazinuka kuzongera kuza guhangana na M23, by'umwihariko uriya mwanzi uturuka mu bihugu byo hanze utari umu FARDC. Kuko mu FARDC iyo bikomeye turabizi, amanika amaboko, ubwo nyine bazashaka ikindi kigo cya kantonoma kitari icya Rumangabo. Muri Kivu y'Amajyepfo bagomba gushaka ikindi kigo kizaberamo kantonoma. Hariya birahari, hari ibyitwa bya Nyamunyunyu, hari byinshi ntabwo bazabibura. Ahubwo ahangaha icyo umuntu yibaza, yego, umuntu aribaza kubera icyo urugamba rukomera muri cya gice cya Kivu y'Amajyepfo kurenza muri Kivu y'Amajyaruguru hariya za Rubero, ni ukubera iki? Nuko badahanye imbibi. Ese noneho hariya ho uruhare rw'Uburundi muri ya ntambara, muri ya rugamba bwerekeje hariya, twaruha akahe gaciro? Impamvu yabyo ni uko intego nyamukuru y'iyi ntambara abantu bakwiye kubimenya bakanabisobanukirwa. Ntabwo intego nyamukuru y'iyi ntambara ari ukwanga M23, ntabwo ari ugutsinda M23. Intego nyamukuru y'iyi ntambara, imbaraga bashyiramo ni ukurwanya u Rwanda. Nk'uko babivuze, ni intambara y'amoko, ni intambara y'ingengabitekerezo ya jenoside. FDLR mu bwonko bwa leta ya Kinshasa bagashyiramo igisirikare. Uburundi, Colonel Wiringoma yemeje ko ari wowe uhagarariye interahamwe muri iyi minsi. N'abandi bafite iyo ideology tuzi nka Tanzania, by'umwihariko biciye kuri kwahoze ari perezida Kikwete, ndetse na n'uriya mu perezida nawe ufite ingengabitekerezo wa Afurika y'Epfo. Abo ngabo intego yabo nyamukuru ni ukurasa mu Rwanda, bitwaje guhangana na M23. Nk'uko ubundi hari ijambo rimwe tugomba guhora twibuka, bariya abasadeke baraje ngo tuje gukubita amakunguru, ngo twamara kumukubita tukakubita naho yaturutse, tukamukubitira niyo yavuye, ngo tuzababwira abandi muzakubita. Niyo mpamvu bashishikajwe no kurwanira ku butaka cyangwa hafi y'umupaka w'u Rwanda kurusha kurwanira ahandi hose. Impamvu niyo ngiyo. Abakoze cyane mushakamba. Kugira ngo birumvikane. Hari inkuru naguhaye ya Reuters. Inkuru ya Reuters iravuga iti kandi niba benshi mushakamba. Yego.
buriya ibi ngibi twari twabivuze mbere ejo, abantu bakampamagara bambaza bati mwabikuye he, ariko njye ntangazwa nuko iyo tuvuze ikintu tukizi, tukizi ko ari cyo abantu baragishidikanya, ariko ibinyamakuru nka Reuters niyo byabeshya ikinyoma baracyakira ni ukuri, sinzi impamvu, ariko reka twumve hano turahuza na Reuters. Iravuga iti South Africa has sent additional troops and military equipment to Democratic Republic of Congo in recent days. Political and diplomatic sources said after 14 of its soldiers were killed in fighting with Rwanda-backed rebels last month. Nubwo babesha nyine baracyabesha amafaranga aravuga, baracyabesha bya binyoma ko u Rwanda ngo rushyigikiye mu 23. Amafaranga aravuga, hari agafaranga karimo. Bisobanuye ngo Afurika y'Epfo yohereje izindi ngabo z'inyongera n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi ya vuba aha ngaha. Haba amakuru dukura mu nzego za politiki no mu nzego za diplomasi, niko zitubwira, ziratubwira ko bohereje abasirikare b'inyongera ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma y'aho 14 mu basirikare babo biciwe mu mirwano yaberaga muri Kongo bakicwa na M23 mu kwezi gushize. Epfo bakavuga bati South Africa military forces beleaguered Congo mission. South Africa yongereye imbaraga mu ngabo zayo ziri mu butumwa muri Kongo, yazongereye imbaraga. Urebye ni nk'umutwe w'iriya nkuru tumaze kuvuga. Bongereye imbaraga, bongera umubare w'abasirikare, bongera n'ibikoresho bya gisirikare. Ibyo ayo ni amakuru yatangajwe na Reuters. Indi muri kavuga iti wenda tubyagire rimwe. Yego, ndabona abasirikare bambaye ingofero itukura. Indi muri kavuga iti une unité, les forces spéciales tchadiennes, pourrait bientôt être déployée dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre contre les terroristes du M23 AFC. Uyu nguyu we Edward Chiama aracyabita abaterabwoba. ni umukongomani rega. None aravuga ati rapporte plusieurs sources sécuritaires de la région. Mu dukubo agashyiramo Steve Wembe. Ushobora gusanga ari amakuru yakuye kwa Steve Wembe. Yego. Ibi bisobanuye ngo haraza umutwe w'ingabo udasanzwe. Yego. Udasanzwe iyo tuvuze umutwe w'ingabo wenda muri kano karere k'ibiyaga bigari, abo tumenyereye kuvuga ni nk'abanyadushoka. Rero imite special haraza n'abakomando. Oya tuvuga n'abahibo n'aba ego. Yego. Nabo n'abakomando nubwo batsindwa. Umutwe rero udasanzwe baravuga ko ushobora kuza mu minsi mike kugera muri Kongo gufasha Kongo. Yego. Urumva rero ni ibihugu bikomeje kwiyongera mu shakamba. Bikomeje kwiyongera muri iriya ntambara. Urumva niba hahinjiyemo Chad ntiyari isanzwemo. Yego. Chad tuyizi nk'igihugu nacyo gihorana ibibazo, kigira abakirwanya. Chad tubazi nk'abantu bamenyereye kurwana ahantu h'agasi ku butayu. Yego. Chad tuyizi nk'ahantu barwanira ahantu hashyushye. Ubwo rero Chad n'ibizarusyaho simbizi, reka tubirindire tubirebe. Iyo ntiyarusyaho birazwi.
naho Afurika y'Epfo bavugaga biriya nibyo twavuze abantu ntibabyemere. Ikiriho ni uko yo Afurika y'Epfo baca mu Burundi. yego niko guca mu Burundi, bagera i Burundi bakambara uniform y'u Burundi y'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kwiyoberanya, bakambuka bitwa Abarundi. Nicyo kimwe wahoze umbwira uti ese abo Barundi b'Abazuru niba bafata bazashobora kuvuga Ikirundi. bwana Sentama, rero ibintu ni bibiri. yego ndahera ku Munyafurika y'Epfo. yego yazanye ingabo ze 3,000, irazongera bigera kuri 5, bazigoma bavuga ko baje kurwana na M23, ariko wabeshya abanyagihugu be ko baje mu butumwa bw'amahoro. yego bakubitiwe mu butumwa bw'amahoro arabogoza. yego abogoje atangira kuvuga ngo bwari ubutumwa bwo kurwana si ubw'amahoro. yego n'abazanye rero bwihishwa. yego ejo bazakubitwa, sinzi niba bazabita Tabara nk'uko Ndayishimiye ajya abigenza. Tabara ko batavuga Ikirundi mu Shakamba, bose bazavuga ko ari abamerceneri ba Tabara bavuga Ikizuru. cyane ubwo nabonye n'ubundi amafaranga y'abacancuro agiye kuri korozo mu bajenerali ba Kinshasa, ariko ngo ntagira ingano. nahoze mbona Kiwewe niyo bari na Tumba, niba ari Ntumba batorohera. yego aba rero bazakubitirwa Kivu y'Amajyepfo, kuko buriya abantu bananiwe imirwanire ya Kivu y'Amajyaruguru ntabwo bazashobora y'Amajyepfo. ikindi, ibi biratuma ubuzima bw'Abanyafurika y'Epfo bari bafungiwe mu bigo bya Bigoma buba bubi kurushaho. yego kuko bishobora gutuma M23 ifata umwanzuro wo kubahakura ku ngufu, yego cyangwa se igafata umwanzuro wo kubahera ibihano. tukababona bagerekeza nahe, tubabone berekeza Rumangabo. nta yindi nzira babaho usibye kubashyira kubohereza mu Rwanda. tubabone berekeza Kanyabayonga ariyo bajya kubafungira. bashobora none kujya kubajyana kubafungira mu bigo runaka, noneho bakava no muri kiriya kigo cyabo bakajya kuba imbohe z'intambara mu bigo bya gisirikare. yego ikindi rero Shakamba rero aha ngaha niho bavuga ngo abagabo bazakizwa na Muga. amakuru rero, yego ubwo Tshisekedi yangaga kwitabira inama ya SADC na EAC, yego yarimo yitegura kujya kureba wa muhungu uherutse kwiha ipeti rya marishari Mahamat Idriss Deby Itno, yego uwo muri Chad, yego umwe wasimbuye se yiciwe ku rugamba, yego kugira ngo baze kumufasha, amuha abasirikare ngo bakomeye baza kumufasha kurwanya M23. aribo bariya bavuzwe. Ukibaza ukuntu umuntu abasirikare abasirikare be bananiwe gutsinda imitwe yitwaje intwaro yanishe se. yego ariko ari kubatiza Tshisekedi ngo baze batsinde M23. nawe baba bamuhiga mu Shakamba. yego ntabwo yoroheye. usibye kuba amashyaka atandukanye yo muri Chad ariko birwanya. yego ariko ubundi si ubwa mbere ingabo za Chad zije muri Kongo kandi ngo zihabonera ibikomeye. muri 1998 Marshal Idriss Deby Itno uri wasimbuwe n'uyu muhungu we, yego nabwo yohereje ibihumbi by'ingabo muri iki gihugu cya Kongo mu gihe habaga intambara ya mbere ya Kongo yasize ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bugiye. yego aba baraje barakubitwa basubira muri Chad birukanka. yego ngo baravuze bati twabera nibwo tubonye intambara, ati ubundi twari tutararwana. yego ubwo rero aba bacadi abacabacadiniye niba ari n'abaki nta kintu mbona bari buze gufasha Tshisekedi,
ahubwo ibi bizatuma Gisekedi atsindwa asebye kurushaho ndetse n'ibindi bihugu. Nimugoroba nibwo navugaga ngo abantu barashaka kwandikira izina M23 ku rwego mpuzamahanga, aho bazajya M23 izaba umutwe wa mbere ku isi w'abaharanira amahoro, kubera ibihugu barwanye nabyo. Niba mu bihugu barwanaga nabyo hiyongeyeho Chad, kubera uburyo kibazo abambitse ubusa Afurika y'Epfo, kuko uyu munsi Afurika y'Epfo iri kuvuga n'abaminisitiri babo bakavuga barakaye, ariko birengagije ko ejo bashobora guseba noneho kurusha ahangaha. Sinzi niba zongera kuvuga ngo twarasebye noneho. Bizaba nka rya jambo Kofi Olomide yakoresheje, nubwo nabonye asigaye yarabaye umuheza ngo niwuzuye, avuga ngo badukubita inki, ngo baratunoba. Rero nabo ntibaze babanobe, kuko hari igihe bakibwira ko bari bahari batarwana, ariko abari ku rugamba barabizi, barakubiswe babona ntibabishobora, bahitamo kurwanira mu bifaru. Ubu rero tugiye kujya tubona imbohe z'aba South Africa, cyane ko hariya hepfo rwose imirambi yaho uburyo hateye. Sinzi niba hari umusirikare wa Afurika y'Epfo uzashobora kugenda ibirometero birenga 10 cyangwa 20 yiruka. Abataziyahura bazafatwa rwa mikono rwose. Turakomeza? Yego. Ukomereze ku yindi ngingo cyangwa tukomereze aho ngaho? Tugiye ku yindi ngingo. I Burundi ndumva ibyahasasi birangiye. Yego, reka tugane i Burundi. Ariko mbere yo kujya i Burundi, Bwana Sentama, hari inkuru nk'ebyiri nshaka gukomozaho. Yego. Mu mujyi wa Goma hari abantu babishwe. Hari umushefu wa village ya Kiziba ya kabiri wishwe n'abana be. Yego. Ni inkuru ibabaje cyane, yishwe muri iri joro. Namubonye. Ariyo mpamvu twavugaga tuti M23 yongeye uburinzi, kuko haracyari abashaka kubasiga icyasha. Yego. Biragoye ko barinda urugo ku rundi, ariko nanone bakomeze babikurikirane, bashyire n'abatura bakaze n'amarondo y'abaturage. Bafatanye n'abaturage kugira barusheho kurinda ubusugire bwa Goma, kuko ibyo ntibyabura bitewe n'uko uriya mujyi wari urimo abanzi benshi, uratarimo n'imbunda nyinshi. Yego. Wishwe ni Papa Kimanuka Musekura Prosper n'abana be 3, umuhungu witwa Benjamin n'abakobwa 2 Safi na Iragi. Yego. Tubifurize iruhuko ryiza, kandi twizeye ko M23 izabaho ubutabera. Hari kandi nanone mu gace ahitwa Rutare urenze Shanjo. Yego, mu Rutare. Yego, ahangaha mu Rutare Nyatura na ziriya mayimayi zo kwa Mutayomba zifite ukuntu ziri gucengera bya gicengezi, zikaza kwica abaturage cyane. Uwo babona asa n'abatutsi niwe bari kwibasira, ariko n'abandi nabo bakabataka, aho barimo kuza bica abantu bananyaga inka. Aha naho rero hakorerwa ubutabazi bwihuse. M23 ishaka uburyo kihongera imbaraga, kuko bari kumbwira ko M23 iri hafi, ngo bisaba nk'isaha imwe kugeraho aho hantu mu Rutare hari kwicwa abaturage. Yego. Ibi birakorwa, izi Nyatura zifite ibyitso. Yego. Biri kubabwira biti ahangaha M23 iri mu birometero ibi n'ibi, mwaza mukahungabanya umutekano, ubundi mukagenda nta nkomyi. Yego. Ubwo rero niyongere b'abapolisi ndetse n'abandi baba wenda igifata nk'abapolisi 10, habemo abasirikare nka 3, ariko bose bahabwa imbunda, kuko n'ubundi ni nyinshi zatswe ziri mayimayi, kugira ngo barusheho guhangana n'udutero twizi Nyatura dushobora kujya tuza guhungabanya umutekano. Shakamba aho ngaho wivunika, baba bazi uburyo bwo kubikora. Bibaza ko biza gukemuka. Birumvikana.
gusa ahantu nk'hariya muri Butare ni ahantu hororerwa cyane, ni ahantu heza hororerwa. urumva rero bariya bamenyereye gusahura amatungo, ntabwo babura kuhajya kandi benshi reka baba basanzwe banahatuye. Hari abajya muri iyo mitwe bari bahatuye, usanga rero biraborohera kuba bagira ikintu kibi bakora, kuko baba bagikora, baba bahafite abo bamenyeranye b'ibyitso, baba bahasanzwe bahazi, noneho bikazamo na cya kibazo cyo kuba M23 itaba kuri buri rugo. Usanga rero ibyo biraborohereza kuba bagira ikintu kibi bakora. Ikindi kariya ni agace kahungiyemo za FDLR cyangwa bamwe mu cyane buriya basunitswe Ngungu za Rubaya, bagiye basunikwa bagenda batyo. Kuko hariya niho hantu hazima, ahandi bahungaga amashyamba. Ushobora kwinjira muri za Bufamando usanga ari ahantu h'ishyamba, noneho bagahunga bagenda bajya ahantu ubona wenda hatangiye kuba nk'imijyi hanoze. Twajya kuri ya nkuru ikurikiye. Reka tujye ku nkuru yo mu Burundi. Burundi haravugwa ko abarundi bakomeje gupfira ku rugamba. Yego. Bahanganyemo na M23 hafi ya Bukama. Kandi iyo ugiye kureba usanga hapfa abasirikare bakuru. Abasirikare bakuru byanga bagira icyo bitubwiraho. Uyu abasirikare bapfuye wenda turi buze kugarukaho cyane. Yego. Ni majoro witwa Evariste Ndayizeye. Yego. Evariste Ndayizeye yapfiriye mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo hafi na Kavumu. Umuryango wa nyakwigendera wamenyeshejwe ko uwabo yaguye mu ntambara, aho amakuru ari kwemeza ko ari mu ntambara yari ihanganyishije mu 23 na FARDC ubwo n'abarundi hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu ku wa gatandatu no ku cyumweru. Akaba yarapfuye nyine hagati yo barakeka ko yapfuye kuri ku 8 cyangwa ku 9 z'ukwezi kwa kabiri. Umuryango we wasabwe kudakora imihango itandukanye igaragaza ko babuze umuntu, ariko si we wenyine, n'abandi barapfuye, aribyo tugiye kugarukaho cyane nko ku mateka y'uyu majoro. Buriya majoro ni umuntu ukomeye. Yego. Iyo apfuye mu gisirikare aba ari igihombo. Yego. Uyu majoro Evariste Ndayizeye yavutse muri utarageraho. Yego. Yenda mbere yuko hagera Mushakamba, hari ikintu wari uvuze ngira ngo tugishireho umucyo. Kubera iki abavandimwe b'unyakwigendera baba babuzwa kuba bakora iwabo bakita ikigandaro? Yego. Kubera iki bababuza gukora ikigandaro? Impamvu ki? Bitamenyekana ko hari umuntu wabo wapfuye, agapfira. Urumva nibamenya ko yapfuye buri wese arabaza ngo yishwe n'iki, arabwira ko yapfiriye muri Kongo. Bitume abandi bari kujya mu gisirikare ngo batozwa kugira bazoherezwe muri Kongo. Usibye no mu bashya bajya mu gisirikare, n'abari mu gisirikare nabo bita bibatera gucika intege cyane ko haba harimo ababanye n'aba ngaba. Yego. Muri rusange abasirikare bamaze kugwa hariya bafite ipeti rya majoro bagera kuri 5. Ariko ngira ngo bararenga Mushakamba, bararenga. Ushobora kuba urimo uvuga baguye hariya gusa, naho ufashe intambara yose abamaze gukabona bavuba muri iyi minsi, muri aya mezi kuva uyu mwaka watangira. Hari n'abo nabonye amazina yabo ahantu. Nibo ngiye kukubwira kugarukaho. Yego. Usibye uyu Evariste Ndayizeye, hari majoro Adrien Sindayihebura, hakaba ngo bakunda kumutazira cyangwa kwitwa
Rocamboresque. yego. Hakaba Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Yego. Hakaba Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe. Yego. Hakaba Majoro Ernest Gashira hamwe. Abo bose ni abapfuye, ni abamajoro bari kugwa ku butaka bwa Congo mu ntambara bahanganyemo na M23 bashoyemo na Neva. Yego. Niba hapfuye amajoro batanu, yego, abakapiteni, abariyentona, abasuriyentona, abakaporari, abaserujani n'abandi, abapfuye ni benshi. Ari byo byateye wa mugabo gutaka ati mwuka byaramwe birakomeye, imiryango mpuzamahanga mugira icyo mukora. yego. Aha rero ngira ngo uyu Ndayizeye hari icyo umuntu yakwibaza aha ngaha, uretse n'abamajoro n'abakoroneri barapfuye mu Burundi n'abandi. Yego. Ni iki gituma Burundi budacika intege kohereza ingabo zabwo muri Congo, ku buryo iyo uganiriye n'abarundi baba abasirikare, igihe hari uwo tujya tuganira wabaye militari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yego, iyo akubwiye mu by'ukuri usanga bikomeye. Burundi bwapfushije ingabo hariya Mushakamba, bwapfushije ingabo zitagira ingano. Ukibaza ni iki gituma Uburundi budacika intege, ko bupfusha cyane, kubera iki budacika intege bukomeza kubohereza bubohereza. Ndagusubiza kuri ya nkuru y'ejo ya Uringoma. Yego. Wavuze ko Ndayishimiye asigaye ari we umubyeyi wa FDLR. Yego. Rero umugambi wa FDLR wo kwica ari byo bavuze intambara n'iy'ubwoko, ntabwo ari intambara isanzwe. Bo barifuza kwica ubwoko. Kandi ubwoko nabwo bushoboye kwirwanaho. Yego. Ibyo rero nibyo biri gutuma batava ku izima. Yego. Menya bazava ku izima ari uko bambuwe n'u Burundi. Yego. Umunsi Red Tabara yazamutse, yego, umunsi abamaze guhungira kuri M23 bisuganyije bagahaguruka, yego, ndakubwiza ukuri ko Neva azaboroga noneho. Yego. Presidence azahita yimurira muri Tanzania. Yanga azajyana Kinshasa ntabwo hazaba horohewe. Kuko n'abari abahungu bananga nabo na M23 bazaba bakomereje urugendo Kinshasa. Kuko niyo bamaze gufatwa abasirikare b'u Burundi barenga 2,000. Yego. Abasirikare 2,000 ni benshi bafatiye imyitozo ku rugamba, bazi urugamba barubayemo. Yego. Abasirikare 2,000 rwose baba baruta 10,000 batarajya ku rugamba. Yego. Ubwo rero bari abahungu nibaramuka bahagurutse, nakubwiza ukuri Neva afite ibibazo bikomeye. Yego. Reka dusubire kuri ya ngingo uti barugiye kuvuga ko umusirikare w'u Burundi. Kuri uyu Evariste. Yego. Amateka nuko yari umusirikare ukomeye cyane. Yego. Yari umusirikare w'irwanyi. Yego. Ntitujya kubyigiye yinjiriye mu gisirikare cyagiye yavukiye. Ikiriho nuko ngo yari umusirikare w'irwanyi ukomeye cyane, warwanye no muri za FRN Parimeutu. Rero ngo akaba ari igihombo ku Burundi kuba bivuze umusirikare ukiri muto kandi ufite experience nka Evariste Ndayizeye, Major Evariste Ndayizeye. Yego. Dukomeze tujye ku yindi ngingo. Yego. Yego. Njyambere nayo ngingo isoza. Ububirigi bwananiwe kwishima.
iyi ngingo kuyivugaho ndabivuga nkaho nako nshimishijwe no kubivuga. yego Ibintu byose bibera hariya ntibakabirebere mu bundi buryo. Ejo bundi hari ijambo Perezida Kagame yavuze ati nkeka Kisekedi nawe ubwe gushoza iyi ntambara atari kubwe, ati hari abandi. yego abantu babiri inyuma, byose biba hariya. yego abantu ntibakagire n'abandi, yego hari abinangira no kubura ubwenge, ariko bajye batekereza Ububirigi, bajye barakarira Ububirigi imbere ya byose. Ububirigi nibwo bwafashe iki gihugu cy'u Rwanda na Kongo n'Uburundi babikatakata uko bashaka nabi, birengagije imipaka kamere yari ihari. yego Ububirigi nibwo bwateje conflict cyangwa amakimbirane hagati y'abanyagihugu bayakoze bashingiye ku moko, nibo baremye aya moko. yego nibo bapimye abantu bagendeye ku butunzi, bagendeye ku mazuru, ngo aba ni Abatutsi, aba ni Abatwa, aba ni Abahutu, kandi byari ibintu bisanzwe mu buzima, nk'uko umuntu yitwa ubuzima busanzwe, nk'uko umuntu ari mu cyiciro cy'abakire, abakene n'abandi. yego cyangwa icyiciro cya mbere cy'ubudehe, cya kabiri, cya gatatu. yego Ububirigi iyo M23 cyangwa se abo mu bwoko bw'Abatutsi bari kwirwanaho, baba barimo kurwanya umugambi munini cyangwa proje y'Ububirigi. yego Iyo mwirwanyeho muba muri kurwanya proje y'Ububirigi. Ariyo mpamvu kuva Ububirigi bwayobora bwakoroniza ibi bihugu bugatanga n'ubwigenge, bwaharaniye ko hajya abayobozi bwiyoborera, bwitegekera, bategekera mu kwaha kwabo. Abadategekera ku mategeko yabo bakabajugunya ishyanga. Ntabwo Ababiligi bashyigikiye ko abo mu bwoko bw'Abatutsi mu Rwanda, ayo moko akiriho, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda itarayakuraho, ntabwo bwashyigikiye ko abantu bajya kuba impunzi muri Uganda imyaka 30. Bwarabishakaga, nibwo bwifuza ko batazanagaruka muri icyo gihugu. Birwanyeho bakigarukaho, ngira ngo Ababiligi ubwabo bagiye kuri flow y'urugamba mu ba mbere ngo barwanye inkotanyi, ariko bakubiswe umuriro basubira inyuma, barahunga, baharira exfar. Urazi ukuntu bavuze se? Ntabwo ugiye byumva muri ya ndirimbo. Utigwa iki? Bakojejeho bananiwe. Bati l'armée d'incontannie sont courageux. Rero ibyo ngibyo barabikoze, abo bari baratonesheje cyangwa abana babo bashyize ku ibere bitwa FD, bitwa exfar, barangije barababwira ngo mwice bene wanyu, babategeka kwica, cyangwa n'ira jenoside yateguwe bari bayifitemo uruhare runini cyane. Ibyo birangiye ishyirwa mu bikorwa, bakoma mu mashyi, barishima, baranezerwa, baraserebura. Ariyo mpamvu exfar n'abajenosideri bandi bagiye muri Kongo, barangije babwira ati mwice n'Abatutsi baho. Barahunga baza mu Rwanda, bagumana Kongo. Kongo yabohowe batabishaka, ariyo mpamvu bahise baca undi muvuno wo kureba Kabila Rora, bamushyiramo intekerezo zindi zo kwitandukanya n'abamufashije kugera ku butegetsi. Birangira noneho bashyize ku ibere FDLR. Uyu munsi rero niba ari ibintu bibabaza Ububirigi, ni ukuba abari kwirwanaho bahejeje mu mashyamba no mu nkambi, bari kwirwanaho barimo batsinda, bafata ibice. Ariyo mpamvu babita ko ngo bashyigikirwa n'u Rwanda. Buri utazagira ngo ni ukubera ko bari bahuje umupaka n'u Rwanda.
yego ni yewe n'ikimenyimenyi yaba ari ikibazo cy'aho bahuje umupaka n'aho bahungiye. Uganda niho hahungiye abasirikare abanyekongo bavuga ikinyarwanda benshi. yego Bagakwiye kuba uyu munsi bari gutunga urutoki Uganda. yego Ariko impamvu badatunga urutoki Uganda ntabwo yakoronijwe n'Ababiligi. yego Umushinga w'Ababiligi wo gusahura no guteranya Abanyafurika bo muri bino biyaga bigari, igihugu cy'Ubugande ntabwo kiri muri uwo mushinga. yego Kubera ko u Rwanda rwo ruri muri uwo mushinga, u Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu Ububiligi buri gufata iya mbere buvuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda. yego Kubera ko intego yabo y'Ababiligi ni ugufatanya na Kisekedi bahumye umutima, yego bagafatanya na FDLR gutera u Rwanda. Ku bwabo bifuza ko leta iriho mu Rwanda yavaho, yego yamara kuvaho bagashyiraho abajenosideri bashaka babo. yego Noneho umushinga wabo ugenda upfuba bakawukomeza. yego Gusa nyine ibyago byabo, M23 umwana wirwanaho ntabwo atsindwa n'imirindi ibonetse yose. umwana wangwa niwe ukura. Umwana wanzwe niwe ukura. Ibyago byabo bafite bikomeye cyane ni ibyo ngibyo. Ububiligi rero bwasizoye ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Ariko nyuma yo kubisabwa cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo urabizi ko ibihano bifatiwe u Rwanda muri Kinshasa bihita bishyirwa mu bikorwa n'i Buruseli. yego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga witwa Maxime Prévost, yego ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko, yego yasabye ko u Rwanda ruhagarikirwa inkunga yego ngo mu kwerekana ko Ububiligi butishimiye ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi yibukije ko iki gihugu gihagaze ku kuba u Rwanda rwo rushyigikiye M23, mbere yo gushimangira ko umujyi wa Goma M23 yafashe, ndetse ko yiteguye gufata n'ibindi bice bitandukanye kandi bikomeye. Yabigize uyu mugabo Maxime yashimangiye ko Ububiligi bukomeje gukora iyo bwabaga ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga kugira ngo u Rwanda rufatirwe ingamba zikomeye zirimo guhagarika ibiganiro bya politike n'ibya gisirikare, ndetse no guhagarika amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro u Rwanda rufitanye na European Union. Ububiligi bukomeje gutakamba busabira u Rwanda ibihano mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza. U Rwanda rumaze igihe rwaranze kugena ugomba kuruhagararira mu Bubiligi Buruseli nka ambasaderi, bijyanye n'uko ambasaderi Vincent Karega rwari rwaragenye kuri uyu mwanya Ububiligi bwamwanze. Ububiligi nabwo nta ambasaderi bufite i Kigali mu Rwanda. Ibi rero bwana Sentama, abantu babimenye. Icyo nzi cyo, ibihano by'Ububiligi ntabwo byatuma u Rwanda rutabaho. Nta nubwo ibihano by'Ububiligi ku Rwanda byatuma M23 isubira inyuma. Ukibaza impamvu aba bantu, video tuzivuga buri munsi, zicaracara ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi, abaturage bicwa na FARDC, abaturage bicwa FARDC bareba, Ububiligi bugaceceka. Ariko hantu haberaga amabi habohorwa na M23, Ububiligi bugasakuza. Ikigaragara si n'ibyo guhisha, ugupfa kw'abaturage, kumeneka kw'amaraso y'umuturage wa Kongo ni inyungu cyangwa niko gushisha kw'igihugu cy'Ububiligi. Wageze ku musozo? Yego, ku musozo w'ibitekerezo byanjye kuri iyi ngingo.
tugira icyo tubivugaho noneho nyuma tugane ku musozo. Hari ibyo ukomozeho ko Ububiligi bumaze igihe bwaranze ambasada Karega. Ku mwanga habaye n'uruhare rwa Kongo. Yego. Kongo rero yabigizemo umujinya kuko yari yaramwirukanye, kandi kumwirukana ni uko atahuzwaga nabo ibyo bavugaga, bavuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, bakashaka ko atemezwa cyangwa agira ko sinzi bashakaga ko avuga ibinyuza amatwi yabo, ariko ntabyo bigeze babona. Bigeze ubwo baza kufunga ambasade y'u Rwanda, nubwo byahagije gusa baranayitwitse mu Shakamba, ngira ngo barabibonye, ariko siyo yonyine, hari n'izindi nyinshi batwitse baranasahura. Yego. Rero bariya ngira ngo bafashe iya mbere mu kujya mu matwi Ububiligi kugira ngo butamwemera. Ububiligi rero njya mubona nk'igihugu gifite intege nke za politiki. Iyo ugiye kugereranya Ububiligi, ni nayo mpamvu ugira ngo bamwe bahita batera urwenya ngo nabo ubwabo bananiwe kwiyobora, ngo bashaka umuyobozi bari gushaka mu mahanga. Ariko njya mbona Ububiligi nk'igihugu rwose gifite intege nke za politiki, kuko ibintu nka biriya ntacyo byubakaho igihugu cyabo. Nta n'impamvu yo kubyinjiramo barwana ku ruhande rwa Kinshasa, kuko nta muri iyo kindi. Ariko Mushakamba icyo mbona nta n'aho Ububiligi bwigeze butsinda. Ibyo byo ntabwo bwigeze butsinda, nuhamenyera uzahambwire. busigaye bumeze nk'Ubufaransa. Buriya rero umuntu yababwira muri make, hari umugani w'igifaransa ngira ngo Ababiligi bumva Igifaransa. Umuntu yababwira ati kife efe de paye na que fineriye kivaye. Umuntu ucana umuriro w'ibyatsi abona umwotsi gusa, nta n'ikindi akuramo. Icyo bakora rero nta kindi kizima bazakuramo, nta nubwo bazareka kuba Ababiligi. Ububiligi buzahora ari Ububiligi. Yego. Njya mbibona no mu mvugo zisanzwe, iyo umuntu bamubwiye ngo ni Umubiligi baba bamufashe nk'umuntu w'umugizi wa nabi. Kuvuga ngo kanaka ni Umubiligi nyine aba ari umugome. Ubwo rero Ababiligi babaye iciro ry'umugani, nta kindi umuntu yavugaho. Ngira ngo niba nta kindi gitekerezo twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Urakoze Mushakamba, reka nyemerera tugane ku musozo. Dushimira abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri enye. Ingingo ya mbere M23 yateguje abaturage ba Bukavu ubutabazi mu gihe bakomeje kwicwa na FARDC nabo bafatanije. Indi ngingo twavuze kuri Afurika y'Epfo na Chad bahaye Tshisekedi ingabo zo kurwanya M23, tukaba abenshi bafite inzira hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ingingo ya gatatu twaganiriye ku Barundi bakomeje gupfira ku rugamba bahanganyemo na M23, aho twabonye abamajoro barenga 5 bamaze gupfa muri iki gihe cya vuba aha. Ikindi twaganiriye kuba Ububiligi bwananiwe kwihishira, bunanirwa guhishira urwango bufitiye u Rwanda. Izo rero ingingo twaganiriyeho. Unyemerere mbashimire Mushakamba, nawe gushimire abadukurikira mwakoze, kandi nibuke gukanda subscribe, abatarayikanda ikanda rimwe, mukande like nayo ikanda rimwe kuri buri nkuru, mukande share yo ishobora gukanda inshuro nyinshi bitewe n'umubare wabo woherereza inkuru yacu. Ikindi mutwandikire mubinyujije muri comment, dushikirize ibitekerezo byanyu kuko birushaho kutwubaka. Bifurize rero umunsi mwiza, mwirwe neza, muhaye muronke. Yari Sentama Mushakamba, nawe umunsi mwiza kandi mikoro ni yawe.
Murakoze cyane bwana Sentama, dushimiye abari badukurikiye mwese. Imana ikomeze ibahe kuramba kandi bagwirize ibyiza. Murakoze cyane.